makui puangnya langsung. Iyo po nabita, yalengi kaistimewaan. Dua. Ang kawaji, ang kasunna. Iya sunnah sandar kalau kinabita padahal perintah po matoro. Tapi mani sandar lo ko nabita. Nasaba yalengi hususia kaistimewaan nabita di sesena pong Allah Ta'ala. Pada kong kabupati Sibawa, agak sana, bupati Sibawa, kepala dinas. Gitu. Atau pada reki maka ada presiden Sibawa wakil presiden. Yalengi maka ada perintah ng presiden ini, perintah ng wakil ini. Itu. Tapi pulau kumi presiden, tapi yalengi pengakuan. Magi na makoro, ihikmana jolo. Iya roko haji, cica misi tahu. Maka day nabita, we puang. Iya ko perintah haji mimoleng umak ko na cica minto kasi joka. Namakay ko umak ko matu den ulit masa-masa mangil lo. Naiya masampajang ko Masjidil Haram, masampajang ko Masjid Nabawi, makay kapalan na. Loe matawa pa makatandre palan na. Na di na joka to mak ko na reko haji mi bawang. Na si samya to si taong melo ka na mo sosolowa dito. Yan na to nang ka-umrah. Hadiah ya he. Idi megay-gay di tanawat di mo joka-joka ki tapi aja na talo lisuleng. Apa iya tu umrah ibadah pribadi mi? Ang kakame bali bola ta maliwasa denan re na tuto maloli sulo umrah. Iye, madosa ki itu. Iye. Ide na waji tu sunnah mi. Ang kalalawi ta makoko umrah yinrang. Reba piniwaja. Ay aja lalo na. Di nako di ka jaming umuru Di ka jaming ako juga kita mate. Ni ka wajay mondri. O ko ni sorry mondri nakarakiga plano umrah ko makane malika di panalipa. Piko ni. Tapi dito gago ko di. Na makamuji ti ka umrah na tarongi janji na ite ka maki. Nisa jero nabita matu makada ya rumah ku matu ungkawatun na rumatu. Yan nadapi ni maka da tahun 2023 ro apa maka itu nabita pura ka ilulungan lino jadi tu lino pura ilulu pada pe lai pitangi nabita mapamulay pamulan na umat na letu capak na yan tu ampai ni samana nabita tandra-tandra na kamaralino na isap maka kumi kama lino mako na sabak pura metu ilulungan pada kasi pura ni palariangan ya jenis samanang nasaba pura ni ripitan nabita yan na ron apa nisangin nabita kada iya umak ko mato ang kamako tulimelo lo umrah lomba-lomba lo umrah lomba-lomba mapitangi ulawan na ito dito gagaw ko dito jeti awano pa iya mi ko gamay di mi batu larangan na jangan berlebih-lebihan yan ang taliwa-liwa gagay tatay masalah hairul umur o sat ko itu makanja lo tanga-tanga yan biasa-biasa. Dia tuh agama yang makomi itu mabula-bula wangi mabaloki aja minaliwang apa ya naliwa tuh masalah aja ginaliwa masalah makiro Ujiu sampaikan maka dari mereka agama itu memberikan wanita itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita soalnya silakan tidak masalah di makun raya baloki ya miko taliwa-liwa nih kemudian usahakan sini nepigo itu lillahi ta'ala aja na tahu pakai parpungan jatah ke supermarket mawangi deh. Pakai parfumnya karena ini adalah sunnah diajarkan oleh Rasulullah. Iyo pemilih makun raya aja nata parfum. Kome kipe parfum untuk bagian dalam saja. Minyak wanginya wanita itu sebenarnya nampak, makanya gincungkan nampak, cila nampak. Aja na iyo roanebe itu wangi. Makiro. Jadi dia tahu tuh nah itu agama natur untuk agama. Dia minawat di masa rula ada mawangila ada tu makun ri ya pak makin nabita hadis aro maka ya kung ka makun ri masa rula ada mapar pun nai mawi arwane we ina sinin ne romi mawi mana ngitanya muhrim na pada dosa na ko berzina. Ay na tu na bahaya la ada di makun ri aja na maka mandar itu maka dato kaje kali lihat bau nostas na tu ampai maka to pandete parpungilalan na. Ya deh na suna makuko makunri makai si dinia kilo labat na yang kamu pi bau na. Itu jadi. Jadi aja nah. Dia pada roane ya ko roane ya memang. Iya, rone mi suro mawangi. Pak iya rona bita.
Iro nabita ko jokai naisa sahaba maka da nabita pura lalo ko na. Iya, apa laba nito lima wangi mo pa. Naisa maka din nabita pura lalo ko. Ni satya bau na. Pa iya tu nabita ang kami mato bau na mawangi. Iya, istilahnya harum khasnya Rasulullah ada. Iya na tu ampai si ditam kemana tu bau na ang kami makapakapang ang kamacuka-cuka. Itu. Iya. Maka dah agay iya tu bau biasa puluk ko api pacingang istinja puluk ko ti andre iya ko meki manre toma bismillah meki minu bismillahirrahmanirrahim napayino napayema napay baca alhamdulillahirabbil alamin toma bismillah si napayino napay baca alhamdulillahirabbil alamin toma bismillah si napayino napay baca alhamdulillahirabbil alamin aja na cica mitong kan na capu iya. Iya kung kataw minum makor itu hadis sa puluh ko nabita makaday nigi taw pigaw iminum makwero de na pigaw dosa ya tu te salame tung kaway o kilala watakalin maringat topi na pigaw pagkasibyan itu hikmahnya iya. Iyo po ko itong kabawa min kalalo biasa runtu taw ko loy madaros ro biasa minu nakabay mo tuloy nangangalon na ba man ni napakin. Iya, ngayon ako. Ada kalada. Iya. Itu. Jadi sebenarnya itu kan doa. Kemudian maka kau akan begini. Haji ka makoro, angka umrah. Saka, ya ko saka dia tu na mana nate makamaya. Atau sogi mi dua misi tangga persen. Na ya ko saka tu nadapi satu hol na satu nisab. Na dia tu naganna pe ko ni ko dia naganna. Yan ang kapasidakah. Pasidakah. Kemudian sampajangi yang kata magala masampaja sunnah, magala sampaja perlu tapi kada na cuci tambah sampaja 5 waktu. Dan nawat di makan kapagan ruah subuh. Kapak dia ni wedi. Jadi ka sampaja sunnah. Iya na sampaja sunnah hadiah. Iya na tu ampai megala ada rupana sampaja sunnah. Bahkan ka sampaja sunnah ro narampe lima lebih Nabi Muhammad SAW ini hadis marfu dari Anas bin Malik. Salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pak, yaitu urutan pertama periwayat hadis yang terbanyak itu Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Umar, anak nalin pengeluta Umar bin Khattab. Kemudian Aisyah. Jadi 7 sahabat periwayat hadis terbanyak itu salah satunya adalah Anas bin Malik. Angka hadis marfu kalau Nabi ta maka nigi mas sampaja sunnah duharo di sholat sunnah duha rakaat pertama na baca suratul Fatihah na baca ayat kursi ke-10 rakaat kedua na baca Fatihah na baca qul huwallahu ke-10 iya tu tawi pura tamay ukila lapam masena po Allah taala. Jadi upasang babu tajami ya sampaja duha namuci cami sa umur hidup. Namuci cami. Ya kode tulay pananungang imakada istilahnya asoso to cicam namo cicam yang penting pura tajama cicam supaya pura kita mo ko lalapamase na pong alata. Nasubo to tahu itu amalan tidak dibuka secara ini tapi saya itu tidak masalah. Jadi usaha kangi tak mal kangir di suratul ayat kursi 10 kali di rakaat pertama. Kemudian Al-Ikhlas 10 kali di rakaat kedua. Jadi ini. Kemudian iya ko amalan melo ibicara situngan na makadakao na idi maninonro ito iya magalaya mapuasa. Angka puasa tu asalna puasa sunnah ayyamul bid. Puasa mutih. Puasana Nabi Adam. Kayak itu puasa putih, puasana Nabi Adam. Jadi itu dah Bu, tenang. Enggak apa-apa, silakan. Iya. Jadi ya sange puasa putih sebenarnya tanya awalnya dia puluk ko nabita puluk ki Nabi Adam. Yana tu ampai maka dah
syariat nabi-nabi terdahulu itu menjadi syariat untuk umatnya Rasulullah selama degaga dalil larang. Itu cepi pakoling ha. Syariat na nabi-nabi mak diolo itu menjadi syariat untuk umat nabi ta selama tidak ada dalil yang melarang. Yan na to ampay puasa Asyura kan na puasang Yahudi itu. Nasa onroni pasalama nabi na. Nabi Musa kang ipasalama ko ro. Nay makutay nabi ta makaramagi mo puasa ko ro nasang ipasalama nabi puli kajaran na Firaun. Maka de nabi ta iya lebih berhak mapuasa itu sehingga mapuasa to nabi ta. Nah, begitu. Puasa putih. Kapuasa na Nabi Adam. Magi niya sa puasa putih na sa iyero Nabi Adam o tunya din para lokolino mabulong manang elele na nasa badosa. Mapuasa isya so bagetalu at akaleda maputi. Baloy. Ito. Mapuasa si siya so bagetalun na si. Mapuasa si siya so bagetalun na si. Jadi maputi manang ngalele nagang katalunga so mapuasa. Yan natin niya sa puasa putih. Tapasang maka dito puasa putih sana pak memang Nabi Adam iya manaro na jama nama putih. Iya. Jadi istilahnya maputih ipacingi. Jadi ya komeki mapacing mapa ipacing ko po Allah Taala jama ya talungas tapi 10 telu 10 pas 10 limon po na ulangnya. Setiap bulan ya nanti ya saumin ayamil bidi. Kada puasa mutiasan na pa namakan Nabi Adam maputi maka day Nabi ta ay padilan niya maka danigi jamay talungas so ya puasa lalan na siulangnya paday kumapuasa siula bujuro kaya di medari Senin Kamis to Senin Kamis kami gaya-gaya ko Senin Kamis biasa nalan ng arwa ko pa minggu to nalarwa yupi katalungas so mi cuma kan masing-masing beda aja tak ada pada miru puasa Senin Kamis de. Yan na to nang katoya sa puasa Daud. Mapuasa soe bukay baja. Ito, puasa Daud. Iya ko puasa putih nor puasa na Nabi Adam. Ini manibawa. Kaya kami tapake. Meloki malay Senin Kamis silakan. Ko kami sikan onron na lestor pahalay. Iya ko puasa Senin kelahirannya Rasulullah. Iya, sunahkan itu puasa untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah. Sekaligus itu ngana komelo ki macuri nabita ya puasa tia so jejengang ya makan jala ada tuh. Apakah ya puasa Senin puasa kelahiran? Jadi komeki macuri nabita ta puasa tia so jejengat ta. Ya kumaka da sorabaya ujaju sa puasa rabaki. Pak makadele na paulut ke hami pasuruan nigi tau mapuasanya so jejengan na dito gagalasa solangi watakalina. Namun kalasana din nakasolat. Dan terbukti ulama yang berpuasa di hari kelahiran itu hanya 1-2 kali kena penyakit sebelum meninggal. Tuh berakan. Cuma kadang di dendris sama kada soal atau jaji. Apa guru mi melengi tanggal lah. Iya tenas deh itu. Makanya Rasulullah kan puasa di hari kelahiran. Makanya Nabi puasa di Senin. Kan tanah mata puasa sini makanya Nabi tas sini ngujaji. Kako miki macuri maka da soal di tajaji. Ya puasa sebagai tanda kesyukuran kita lahir hari itu. Tapi dia salah kok mau puasa Senin aja tak ada berarti salah asal de. Siapa yang berpuasa hari Senin maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Rasulullah berpuasa di hari kelahiran. Kamakiro. Iya miko kami sih ikan nonrona pahala istor. Itu sampai mau puasa ke Pak Ero malaikae papada tuh ko sekolah pada ko camae maka ada angka laporan mingguan. To, angka laporan tahunan. Ya kalau laporan tahunan bu nisfu Sya'ban. Ya nadapi nisfu Sya'ban tatutu itu bu si taungnya. Untuk catatan awal lagi. Ya na tu ampai mak baca yasin teh ku nisfu Sya'ban nih supaya untuk tolak bala. Sama kira. Nah sabak aku ripat tentu istilah ni patentu takdir selama 1 tahun. Ya to situ ilaporo na amala so kami sih. Ya na kami sih laporo nih. Makanya kung milodongi ko siningi dia pati nilapor na pichata. Chata so salasay chata mo pi. Rabay chata si kami si lapor. Maka tiga to milo si paso sini milo tapamelo ni. Nito nap ka malakay na di pa di nilapor nap di chata. Gitu dia pada tu
Maka po ti to so sini milaw sa peda salasa milaw motor ora ba milaw auto namo malaka mo padiulut pa na sa. Ko jeti cara mo milaw na de pa je na de panilaporo na barubas ye. Nga magito. Nah, iya na aja tapaturan no ha. Iya na to ampay ang kaya sa sampajang. Ha? Kita niya dong. Sampajang. Iya na to ampay ang kaya sa sampajang. Iya ko deta sampajat tilaw dong. Kami si pinilaporo. Tapi iya ko mas sampajang langsung maka na semua jalan itu pasti ada sholatnya. Ada mi doa musafir toh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha wala quwwata illa billah. Baca toh. Tapi magi nang kaya sa sampajang sunna musafir. Na sabak ya ko siningi tamelo joka. Na de patunilaporo pak dong at korewan iko salasay. Kamakiro, kami si pinilaporo. Makanya ang kaya sa sampajasuna musafir, langsung letu ko pong Allah Ta'ala. Yan na to nakada, ito sampajangnya pakakasa na paturo po ang Allah Ta'ala untuk si pak bicara langsung ngatangnya na po nga. Atay na po nga kamakiro. Yan na to ampay, sinin na da pinabita, sampajamanang. Ito ampay ba? Ito kare, hajat. Nang kanaya sa pak dongang, yasangnya hajat pangilorang. Melo ka ma pak boti, melo ka ma bayi ni, melo ka ma lakay, melo ka ma makay ka pangiloran na. Iya ko pak doang mi kami si pinilapuro. Tapi iya ko makanya sampai ja sunnah haja berarti langsung ilapuro. Itu nilawe. Kenapa sholat? Makanya Nabi tayo noloy susah pasti masampajang. Iya pwede ko masusay deta sampajang. Si salay. Nasabak magay maki. Saya akan retas sedikit supaya kan jarang orang mau kaji bain. Magi sampajangin na din na pada pak dongang na pada mupungin onri mangolo to. Makuye. Degaga ibadah rilalana agama wedding tak campuru hanya sholat satu-satunya yang tidak bisa dicampur. Nah penia sampajangnya angka aturan na. Itu kere. Milau doang itu mangolo timur jaji tapi angka ketawa sampajang mangolo timur. Degaga. Yang kedua tahu milau dongeng na mode na tatutu aurat na jaji to. Na mo mak bidak-bidak minatama WC we manontong yung kutu yase na kadere na kaje na lako milau do na marigaga tapi kagak pasampaja pitaw tuna. Di kaga. Yang ketiga, iya ro sampajangnya de nawa dinatamay bicara lino. Mana na? Iya ko mapuasa ite na bicara wadi mapuasa ite na nonton televisi wedding. Mahape ite ko mapuasa de na batal puasa na tapi sampaja ni garit nonton televisi na batal. Nah, makiro. Jadi satu-satunya ibadah yang tidak bisa tercampur itu cuma sholat. Pasti menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, kemudian tertutup aurat, dia agak bicara lino, na pangolomannya makupung Allah Ta'ala, kemudian dia masuk dalam kalimat-kalimat yang memang sudah disusun oleh Allah. Jadi dia agak itu ampai kong kasusah atas sampajangi. Aja no ko Facebook pertama, menyesal hatiku pun. Gaga, makai ka makuko. Ternyata kau begitu po. Seandainya ku tahu dari awal napa malah digambar alope-lope repak. Kan itu magala emak ganggu nasa sabar saip ya. Ya mana na ya. Tapi dia to gago ko de gaga. Iya. Jadi aja, jangan-jangan. Makanya setiap masalah yang dihadapi, makanya Nabi ta'arihna ya Bilal. Itu istirahat Bilal. Maka Bilal, na'am ya Rasulullah. Maka dini Bilal kamu, masa baca si Nabi ta. Iya na nakada tau pandita, wedding mak berejama ta sampai sunnah. Nasabah maka sampai sunnah mutlak miruna jama. Ikut tu maka Nabi ta istirahat mas sampai ni. Nasaba dega ga onrom matan nalada atina Nabi ta kecuali sampajan aja. Nasaba si pak bicara langsung si bapuangi. Upasangi. Tasaparangi gare wattu onrong weddingi matan tenangi mas sampaja matenangi. Aja na ilalungi rumah kada salah saya apa de. Namo dua miku mamadai muhi. Tasaparangi gare mak baca Fatihah berbisi-bisi dengan Allah. Aja na to mamaku baku to mas sampaja. Allahu Akbar. Dia na sampaja sana itu teh.
Iya minia sa sampajan na lapa kang ilila na saba lapalan na to kang iyati na saba keyakinan tatato kang ilan role na saba pangkau kan ya sa sampajan. Iya ko paringera mi ba diga baca tapak korosan na. Iya ko baca mi bawa maka deteksi kiri. Iya ko rokok mi suju mi diga na baca ta olahraga itu. Kama ko amiro. Yun ito ampe ko sampajangin tarpisay makada inna solati wa nusuki angka nusuk ya sangi nusuk ibadah sikiri ibadah sana dioki ibadah sana tapi kayak dio ibadah iya wali dengan wudu ibadah itu dio junno kan ibadah dio sunat juma kan ibadah makiro meki matinro ibadah aja ta matinro bawang maka dana nawasa matinro biasa iya ko tinro biasa. Tapi lo ni gari matinro maka mereka matinro masih supaya moto ka masampaja tahajud. Siaga tata matinro itu dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah. Nah sebab maka di mereka tinro ni ya tinro sampajang. Nah sebab matinro untuk masampajang maka mereka matinro masih supaya moto menonton pagolo. Ya tuh itu melolong. Nah makiro. Ayan na nak kada angka tau matinro dihitung salat. Yang kedua tinro makia palang kega palawangan nati sampajangnya kega ya sama kada matako ipur masampaja tahajud melo imoto masampaja subuh maka taruh kajo matinro untuk istirahat maka tidurnya orang itu dianggap ibadah nah sebab dia tidur mengistirahatkan diri ibadah untuk ibadah kembali na kumanan itu nang kaya sang apa si sumpungan ya matutunasan nang kaya sampaja tepat tuh kaya na sampaja tepat tuh maka dia ko suju pacapura ko sampaja loro atau kanya itu untuk masampaja ngasaba jadi namo mate ko palawangan kita ko na mati lang sampaja pak melo ko lo masampaja makiro na yan na rin sa sampaja tepat tuh maka da kupura ni na to kangatir kato maka da de o ko capa na tahaya kung baca ni pil alamina innaka hamidun majid atau kanyati yan na to ampay makbiri sallallahu tau assalamualaikum warahmatullah nilawi alena dapi sampajangnya assalamualaikum warahmatullah aling asalamata pungiru lalapurewulo na puli sampajangnya loko sampajangnya ika makiro yang pailaw atawe jolo pasisambung jolo pulo kuero na pamilo salamakan nero na labay ika makiro seko ni romalampi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh